Ljudi, dobrodošli. Imala je najviše glasova za Five Nights at Freddy's. Mislim, imalo je isto glasova pod Playtime Chapter 2 i Five Nights at Freddy's, ali imao je za Five Nights at Freddy's i komentar, tako da ovo snimam. Od prilike znam kako se ovo igra. Ovaj Foxy brzo već dolazi ovamo. Inače, ljudi, poenta igrice je da mi ovdje imamo ovo i da možemo da vidimo gdje su ovi Freddy'si i oni ako dođu tipa ovdje ovako, a ja sam tu u sredini toga, znači su oni kod ovih vrata i ja moram da close door prije nego što me oni uhvate. A uglavnom u nekom delu će mi se posjeti baterija. Imamo tu Freddy koji je medved. Ne znam kako se zove ovaj zec ljubičasti. Onda imamo Foxy, crvenu lisicu i žutu patku koja voli da jede. Čika. Izvinjam se. Ali ja ne mogu da vidim gdje je taj. A vidite evo ova trojica su tu skroz daleko, a ovaj se malo približio, verovatno iza zavesa. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos walking around they used to be allowed to walk around during the day too. But then there was the bite of 87. Koliko se mi razumije? It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Možemo evo kada palimo light. They'll most likely see you as a metal. Kasnije će nam se trošiti kao struja ako budemo uopšte uključili ovo i ovako normalno će nam se trošiti ako obradimo i ako palimo svetlo, close door, troši nam se struja. Pridošao je i ovaj ban jajko. Evo ga vidite, kod masika ovdje. Prvi tu. A ova dva, Freddy i Čika, vidio sam da Freddy se uopšte ne pomere. Dobro, ovaj je došao malo nazad. Ajde, može više da krenete, pa ćemo da pričaš. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. All right, good night. Dobro, krenulo je. Znači, nema ovog nigde. Tako ja ne vidim. Onda imamo, oh my god, on je baš kod kamera, ovo je creepy. I nije dvoje su ovdje. I dalje. Dobro. Evo ovdje imaju kamere još i od tih vrata ovo od desno, od levih. I ovo je desno. A brate, on likovi znači ne pomjeraju, ja mogu lagano. Ja uskoro završavam, sad je 5 ujutru. Prva noć, 5 ujutru. Vidite gore. Eto ga! Završeno je, ovo je bukvalno bilo najlaganije. Ali bukvalno. 12 sati je, druga noć.
Oh my god, on je već krenuo. Mutala sam ga, ne zanima me. Dobro, na ovu kameru izgleda ne mogu da gledam, da. Ovdje ne mogu da gledam. Dobro, da sam neka na kameru i ovo mutu. Druga noć. Oh my god, Foxy će da dođe sa leve strane. Ne Foxy, ovaj. Ajde, zvaćemo ga Bani. Znači, on je tu. Da, lik se izgleda ne spušta, dobro. To je dobro. A ovi, oh my god, spustio se. Je tu on? Nema ga. Njega bukvalno nema. Znači... Ha? Lik ne postoji. Dobro. Ha? Nije, njega nema. Nema ga, ha? On je tu. Ali ne. Dobro. On je dalje samo tu, on je samo tu stoji. Dobro. Što on samo stoji tu? Bukvalno samo tu stoji. Oh my god, vidio sam ga. Tu je. Ne mogu da kluzem. Oh my god, oh my god, oh my god. Game over. Idemo, nastavljamo, znači... Foxy se ne pomjera odavde, ne znam iz koga razloga. Ja tog Banija ne kontam. Ako se zove Bani, ne znam kako se zove. A Čika, još nisam vidio da se... Dobro, Čiku smo vidjeli da je bio došao ovdje ako se sećam. Ali Freddy se ne pomjera, what? Oh my god, lik je tu. Lik je doslovno... Vidite ga. Lik je doslovno već došao. Dobro, držat ću zatvorena vrata. Dok on ne ode. Ću otići.
Bani je problem. On je problem. Alo bre. Ali nema ga. Dobro, možda će... I nema kao uzbili se. Uspio sam izgledati da zatvorim. To! Ali Čika dolazi ovdje, da ne mogu da ga vidim. Znači, Čika dolazi, ovaj se još ne pomera, ovaj je ovdje, a Freddy, on se nije ni pomerio. Dobro. Dobro, znači, Čika se ne pomera, dobro je za znači. Nekako na ovaj zvuk gaši. Još jednom sam pomislila da je Freddy. Oh my god. Oh my god, opet ovaj. Opet Bunny dolazi. Možda i Čika. Ali uglavnom Bunny dolazi uskoro. Bunny može se pomeri, samo da ideš dole. To! Oh my, ko me čuo, vi se vratio. Dobro. Šta? Oh my god, look at you. Look at... Oh my god. Oh my god. Pomerio sam ga, dobro. A Čika, ovdje ne mogu da ga vidim. Fox je dalje tu. Dobro, ovaj Bunny se vraća. Oh my god, uskoro sam preživjela i dugno, sada je 5 ujutro. Ako bude 6 ujutro uskoro sam. Oh my god, on je doslovno opet tu. On doslovno opet tu dolazi. Ajde, samo nek prođe, nek dođe 6 ujutro. Otišao, dobro. Kako će proći 6 ujutro? Halo? Oh my god, Čika se pomerio. Oh my god. Čika. Čika, možda upravo... To! Uspio sam. Dobro. Treća noć. Oh my god, sad će već sam malo... Ali Foxy se ne pomera što je dobro. Opet me ovaj zove. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things. Nije to sam ga došao. Čika je prvi put sa ove strane. Oh my god, što se to... Oh my god, Čika. Čika je ovdje, ne mogu da gledam. Foxy daje tu. Znači, najviše me nervira ovaj. Ovdje. Bunny. A Foxy i Freddy su... Oh my god, Čika se pomerio. Čika, znači izgleda prvi put uskoro dolazi. Dobro, Čika. A Čika malo tebi. Znači ne treba s njim. Oh my god. Čika tu je. Nema ga. A nije još došao do vrata skroz.
otkrio? Pa kako ja mogu da... Jesam ga otkrio? Oh my god. Oh my god, Čika, ti nisi normalna. Ajde idi, Čika. Znači, molim te, ne vraćaj se. Oh my god, on se pomirio. Foxy se... Oh my god, Foxy. Foxy se pokazao. Oh my god. Jel to znači da Foxy dolazi? A ti... Onda otvorimo vrata. Ako su previše zatvorene, to nije dobro koliko sam čula, ne znam zašto. Oh my god, Čika. Oh my god, dolazi i ovaj. Dolazi i ovaj zec. Oh my god, zatvori. Oh my god, vidi da je to. Čika je... To je to otišao Čika. A sad će već ovaj brani. Čika... Oh my god, Freddy se pomirio. Oh my god, Freddy. Freddy, vidim te. Ovo je ulica stvari. Oh my god, Liki gasi kameru. I Čika se sprosti kameru. Dobro je spasiti se. Ne, to je sad ovdje. Ali što ne mogu da gledam kameru gdje. Oh my god, pa ovo je skroz tu. Ja nisam da mi skonče. Zatvoriti velika vrata. I dalje je tu. Oh my god! Meni je biti srce kuca. Četvrta noć. Znači, on se više neće se prikazuje, ali prije puta smo vidjeli da se Freddy pomerio. I prije puta smo vidjeli Foxy. Neću ovaj Freddy neće. Oh my god. Ali Foxy se ne pomerio, što je ovo znači? I vojte se tu. Ovdje je Čika, oh my god, meni je ušlo u Viber, ono bukvalno kao... Meni je bilo ušlo u Viber, ja se izvinjavam. I jedan je ujutro. Nešto ga je uzelo. Nešto ga je ubilo tog što priča. Halo? Oh my god! Foxy će doslovno se na kraju pomeri. Pogledajte gdje je. Za Foxy ćemo da se pripremimo. Znači, Foxy će izgleda biti prejak. Dobro, ovdje gdje je Čika, ne možemo da... Na 5 noć mi se koliko znam i troši. Dobro, ovo se pomerio. Znam što čujem, znam kakve zvukove. Oh my god, Čika je. Čika će doslovno tu da dođe. A Čika bukvalno bude tamo, ne znam kako da ga oteram. Otišao je. A ovaj i dalje tu stoji. Znači otvorio se ceo.
Onoga čega se to vratio. A mi bukvalno ne znam da ja imam kameru ovu. Čika, onoga, Čika će vjerojatno sada da dođe. Čika dolazi. Čika dolazi. Ja se ga zovem Čika, Čika se dolazi. Ja mislim da. Ali ovo znači da. Možda se pomeri. Dobro, možda sada nije sam. Potpuno se ovdje vjerojatno nije. Dobro, Čika, nije da se pomeriš. Momento. Dobro, ovaj bunny, oh my god, uplaši me slika, doslovno. Evo sad ću pomoći. Nije to se. Oh my god, oboje su tu. Oboje su tu, kako ću ja sad? Oh my god, Čika je tu. Pomerio se. Nije se pomerio, vratio se. Ne. Oh my god, nije mi tu. Tu, ja ću dođu. Oh my god. Čika se nije pomerio. Oh my god. Oh my god, uskoro dolazimo. To! Dolazimo na 5. noć, posljednju. Oh my god, ljudi, 5. će vjerojatno biti najteža. Oh my god, i Freddy se pomerio. Ali Freddy se doslovno skolipni. Freddy se više pomerio od Foxija. Plašim se ove 5. noći. Oni ga Čika već ovdje. A dok Čika dođe će i ovaj bunny. O, Freddy se pomerio. Oh my god, Čika. O, Čika se pomerio. Oh my god, Čika se pomerio. Čika je ovdje sa Freddyjem. Ovdje je Fox, dobro. Čika je se pomerio. Freddy je i dalje tu. Znači ovdje u show stage nije niko. Ali izgleda Čika... Danas da kažem da izgleda Čika dolazi, ali ne. 2 odlukuže. Evo, Čika se vraća. Je li to Freddy? Oh my god, i Čika. Oh my god. I Freddy se odlučio pomeriti. Oh my god. Oh my god. Freddy je znači tu. Otišao je Čika.
Mislim, pomrije se za jedan ovaj. A Freddy je... Oh my god, ovdje je došao i ovaj. Oh my god, oboje su se sad spustili. Pa šta sad da radim? Meni se ne gubi struja, tako da to je dobro. Oh my god, tu je i dalje ovaj. Moramo da otvorimo zeca. Vidite je tu. A Čika, oh my god, i Freddy je tu. I Freddy uskoro dolazi. Ovdje je došao i ovaj. Ja oh my god, ja se plašim, ovo neću uspjeti. A ovaj se još nije ne pokazao. Ovdje su njih dvojica. Mali se plašim da dođe Freddy. Freddy poznaje tu neće. Ajde, vratite se. Oh my god, Čika. Ovaj zec odlazi. To je dobro. To je ovaj Freddy. Čika, idi. Nema Čika. Otišao je Čika. Oh my god, tu je bio i ovaj. Ali otišao. Sad će vjerojatno Freddy da dođe. Gledajte sad kad Freddy je samo volim tu dođe. Ali ja mi vjerujem da vidim Freddyja. Oh my god, uspio sam. Good job, sport. See you next week at the end. Oh my god, ljudi. Ako želite da igram i Freddy Fazbear, Five Nights at Freddy's Chapter 2, lajkujte, pa što je meni ovo bilo, i subscribe-ujte se. Pa što je meni ovo bilo jako zanimljivo, dajem definitivno 3 zvezdice. Ćao.